Labas rytas, gausiai susirinkus. Tai mūsų šį jau antrą susitikimą pradėkime nuo tokios vienijančios meditacijos. Sutelkime dėmesį į savo širdį, pripildykime ją auksinės šviesos, apsijunkime visi kartu, vienminčiai, bendraminčiai pasaulyje. Apsijunkime mintimis tie žmonės, kurie visą savo sąmonę nukreipia į vienijančias tokias šviesos energijas, kur neskirstome mes, kas yra kalti, kas nekalti. Tiesiog susijunkime į tą bendrą tokį šaltinį meilės ir šviesos. Taigi, dėmesys į savo širdį ir plėskime tą širdies energiją visam pasauliui.
Dar trumpai priminsiu, kokias mes mantras giedame taikai pasaulyje. Tai pirmoji mantra skamba Om Mani Padme Hum, kuri reiškia lotosas tavo širdyje, o lotose yra perlas, deimantas. Ir šitos mantros prasmė yra, kad paskleisti pasauliui meilę, atjautą ir gydančią tokią šviesos energiją. Antra mantra būtų Loka Samasta Sukhino Bhavantu, kuri reiškia palinkėjimą visam pasauliui, visom gyvom būtybėm, visur, tai yra visuose pasauliuose, laimės, džiaugsmo, gerovės. Kodėl parinkau šio meditacijom būtent mantras? Nes garsas yra viena iš stipriausių priemonių, kuri gali keisti energetinės vibracijas, keisti žmonių sąmonę. Tai yra labai stipru. Ir mantros, ypač kurios atėjo iš gilios senovės, jos per laiką įgavo labai didelį šviesos užtaisą, nes kažkada tai prieš daug šimtų metų ar tūkstantmečių jas giedojo tik šventikai Indijoje, brahmanai, ar sakysim Tibete, Nepale vienuoliai, kur tos vibracijos, tos mantros, tie tekstai būdavo perduodami tik mokiniams. Ir nebuvo plačiai žinoma, buvo labai saugoma, kad nebūtų iškreipta mantro energija ir prasmė. Tačiau dabar, kaip ir daug kitų dalykų, jau žmonės gali tai daryti visi, kas atsiveria tom meilės ir šviesos vibracijom. Ir mantros giedojimas tai pirmiausia daro įtaką tau pačiam. Kai tavo sąmonė valosi, kai tu prisipildai šviesos ir meilės vibracijom, tai be abejo iš tavęs sklinda tarsi bangos, kurios daro įtaką visam pasauliu, ir taip žmonės susijungia. Taigi, kviečiu pradėti mantrų giedojimą kartu. Susijunkime tame kiekvieną šeštadienį 10 valandą. Ir aišku, bus dar stipriau, jeigu mes visi kartu tas mantras giedosime, tarkim, vakarais, kiekvieną dieną 9 valandą. Mano kanale yra įrašas. Dar tiesa norėčiau paminėti apie kiek mes kartojam mantras. Mantra yra kartojama 108 kartus. Tai yra kreipimasis į visus Dievo kūrėjo aspektus, 108. Tačiau esu pastebėjusi, kad kuo daugiau ratų, kuo daugiau kartų po 108 kartus giedi, tuo daro tau ir tavo sąmonei didesnę įtaką, plečia sąmonę.
O mani padme hu mantrą aš pirmiausiai rašiau ir tarsi netyčia 108 kartus po 4. Bet aišku, netyčia nieko nebūna. Ir pradžiai norėjau lyg tai ir ištrinti, padaryti tik 108 kartus, kad ji nebūtų tokia ilga. Jos laikas gavosi 22 minutės ir 11 sekundžių, toks skaičius 2 ir 1. Bet po to atėjo toks pajautimas, kad taip turi būti. Tiek reikia laiko tą mantrą giedoti. 4 ratus po 108. Koks yra poveikis? Pirmas ratas paliečia fizinį sąmonės lygmenį. Antras ratas jau yra jausmų, emocijų lygmuo. Trečias ratas mentalinis, minčių. Ir 4 ratas apima pačius plačiausius dvasinius lygmenis. Todėl, jeigu mes norim praktikuoti šį garso terapinį metodą, mantrų giedojimą, tai tikrai galima pasigilinti jau į ilgesnį laiką. Tiesiog patys pabandykit ir pajauskit skirtumą. O šiandien mes šias 2 mantras giedosim po 108 kartus. Padme Hum, Mani 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 Padme Hum.
samasta sukhino bhavantu, loka 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 samasta sukhino bhavantu,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु 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 लोका समस्ता सुखिनो
bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu. Tikiuosi turėjot nuostabų laiką savo sielai, savo dvasiai. Bent jau aš tikrai turėjau labai pakylėtą momentą dabar. Mes žmonės dažnai galvojame, kad ką aš ten vienas giedoju mantras, ką aš galiu vienas prieš visą pasaulį. Bet niekada nesi tu vienas. Nes tūkstančiai Tibeto vienuolių gieda kasdien. Indijoje daug šventų žmonių gieda mantras kasdien. Ir tikrai yra labai labai daug žmonių, kurie pasišventė tiesiog tam, išlaikyti tą šviesos vibraciją pasaulyje. Ir jie tai daro kasdien, visą parą, praktiškai be sustojimo grandinę. Vieni pradeda, kai baigėsi mantros, giesmės, maldos, kiti tęsia tai. Ir tai yra nenutrūkstama grandinė visame pasaulyje. Linkiu visiems gražaus savaitgalio, gamta nuostabi ir iki sekančio susitikimo.